mu matware y'Abanyamerika hatemerewe kuba hagurukira indege z'intambara. Radari zabo zahabonye indege z'intambara rutura ziri kuhagurukira mu buryo butemewe, bisa nkaho ziri kuri misiyo yo guturitsa ibirindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uwo mwanya Amerika yahita itanga itegeko yuko izi ndege zije kubarasaho zigomba guturitswa zikiri mu kirere zitaragira n'icyo zikora ngo zibashe kuba zahunga, kandi ibyo bikabasha kuba byakorwa n'indege ndwanye mu bwoko bwa F-16 Fighting Falcons. Indege ndwanye karabutaka ikorwa n'uruganda rw'Abanyamerika rwa gisirikare ruzwi nka Lockheed Martin, izwiho kugera ku kibuga cy'imirwano igapfukamisha umwanzi, kuko ku rugamba iyo ihageze biba bindi, kuko ikintu cyonyine cyumvikana ihageze ni iturika riremereye cyane ryisasira ubuzima bw'abantu amagana ndetse igasenya ibirenze bihagije. Yinjira ku rugamba ihetse misile 6 za A2A missile, ikabasha kuba yakorana n'ikoranabuhanga rya radari mu kumenya neza yuko hari indege iri kugerageza kuyisatira, bikayifasha kwitegura guhangana rero mu gihe yaba iri gusatirwa n'izindi ndege z'intambara karahabutaka. Ni indege ntoya ibasha kuba yaguruka muri metero 15,420 uturutse ku butaka, ndetse ikaguruka ku muvuduko w'ibirometero 2,414 mu isaha, umuvuduko ukubye kabiri umuvuduko usanzwe w'ijwi. Ibi rero biyemerera kuba yazenguruka byibuze isi yose bitwa amasaha 17 yonyine. Ibi ni bimwe mu bigira indege gitangaza, kandi ikaba imwe mu ndege za mbere zita zitekerezwa ndetse zigahita zihagurutswa ku bibuga by'indege mu gihe cyose haba hari ugerageje kwataka igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ibindi bihugu by'inshuti zabo bibana mu muryango wa OTAN. Muri iki kiganiro turagaruka ku buhangange bw'iyi ndege ndetse n'imwe muri misiyo ya mbere iyi ndege yaba yarigeze koherezwaho maze ikahakorera amateka atazigera yibagirana mu mateka yose y'intambara zo mu kirere. Ikaze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ni mu masaha y'igitondo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994. Indege 6 z'intambara zavogereye amatware ya OTAN ahatemerewe kuba hagurutswe indege, ndetse n'indege bigaragara yuko ziri kuri misiyo yo guturitsa ahantu runaka. Izo ndege z'intambara zose hamwe ziyobowe na pilote Lankov Kumilovich w'umunya-Bosnia usanzwe ubarizwa mu ishami ry'igisirikare kirwanira mu kirere ku ruhande rwa Bosnia ndetse na Serbia, Bosnian Serbia Air Force. Uyu mugabo ndetse n'abandi bapiloti yari ayoboye bari mu ndege z'intambara za J-21 Justereb, bamwe bakunze kwita Herc. Indege zizwiho kwikorera ibisasu biremereye cyane kandi izwiho kudahusha igipimo, ariko nanone igenda ku muvuduko muto cyane ugereranyije n'izindi ndege z'intambara z'Abanyamerika, kuko yo igenda ku muvuduko w'ibirometero 880 mu isaha. Ni umuvuduko muke cyane rwose ugereranyije n'indege z'Abanyamerika. Abapilote rero izi ndege bari kugerageza kuzigurukiriza hafi y'ubutaka ngo zitabasha kuba zabonwa n'amaradari ya OTAN, ari nako rero zarimo zisatira igipimo zigiye guturitsa. Izi ndege zari zigiye guturitsa uruganda rukora intwaro zoherezwa mu bihugu bibarizwa mu muryango wa OTAN. Igihe rero zageragezaga gusatira uruganda, zahawe amabwiriza yo kugurukira ku butumburuke bwiyongeyeho metero 2,000 ugereranyije naho zarimo zigurukira. Izi ndege zikiri muri ibyo zahise zigaragara kuri za radari za OTAN. Iby'izo ndege byahise bimenyeshwa izindi ndege ebyiri z'Abanyamerika zari kuri patrouille hafi aho za F-16 Fighting Falcons zari muri mayiro 50 uturutse ahari izo ndege z'umwanzi zari zigaragaye kuri radari zabo. Izo ndege ebyiri zari kuri patrouille zose zahise zerekeza hari kugurukira indege z'abanzi zabatatse bwihishwa, ndetse ziri kugurukira mu bice aho indege zitari zemerewe kuba zagurukira. F-16 Falcons nizo zahise zerekeza kwitambika izi ndege zari zibagabye igitero. Vukumilovich wari uyoboye icyo gitero yageze aho yari yiteguye neza gupima umwanzi, maze atangira gushyira mu gipimo uruganda agiye kuba yaturitsa, atangira gutegura ibisasu yari agiye kurasa kuri urwo ruganda rwa gisirikare rukora intwaro za OTAN. Ndetse izo ndege uko ari 6 zitangira no kwigabanyamo amatsinda y'indege ebyiri zikagenda ukwazo. Mu gihe bari mu myiteguro yo kurasa ariko batararasa, ibyombo byabo byaratse maze babwirwa yuko bakurikiwe n'indege z'Abanyamerika z'intambara. Ndetse ibi Vukumilovich kubyumva byabaye nk'ibimutera ubwoba, bisa nkaho hari icyo atinya.
yitegereje neza mu kirere abona indege z'intambara z'abanyamerika hakurya kure cyane ziri kuza zimusatira. Ubwoba buramwica ariko akomeza kwihagararaho nk'undi musirikare wese. Kuri Missio yari yabanjirije iyi ngiyi ubwo izi ndege zasatiraga amatware ya OTAN, indege z'abanyamerika zari zababuriye zibabwira gusubira inyuma cyangwa bakazirasa, ariko ntabwo zari zabasatiriye nk'uko kuri inshuro byari bigenze. Vukomirovic yatangiye gutekereza ko izo ndege za F-16 Fighting Falcons iyo zibishaka n'ubundi zari kubarasira kure zitiriwe zibasatira kuko zibifitiye ubushobozi. Akiri kwibaza impamvu y'ibyo ngibyo rero yahise abisikana n'indege y'abanyamerika yo mu bwoko bwa F-16 Falcon. Irabanza iramwiyereka neza, iramuzenguruka arayibona, ndetse wari uyitwaye yarebye mu maso Vukomirovic akubita agatwenge karamurenga, atera igiparu na mugenzi we wari utwaye n'indege y'abanyamerika ya F-16 Fighting Falcon. Jesus, did you see those old Yugos? Abwira mugenzi we ati umboneye indege nk'iri ishaje di. Arabitwenga cyane rwose. Nubwo izi ndege z'abanyamerika zarimo zitambika iza Serbia, ntabwo byabujije za Serbia kugumya gusatira igipimo cyabo n'ubundi ngo bakirase, nubwo indege z'abanyamerika zari zibamereye nabi. Izi ndege za Serbia za Jastelab zari zishaje cyane, ubyumve neza ko no kubona igipimo ngo zibashe kuba zakirasa zakoreshaga indebakure za kera zabaga zubakanywe n'iyi ndege, mu gihe izindi ndege zisanzwe z'abanyamerika zo zakoreshaga ikoranabuhanga rigezweho rya radari ku buryo kubona igipimo ngo zibashe kuba zakirasa bizisaba imibare iranga amerekezo gusa, ibyitwa coordinates. Izi ndege rero zikigeraho zari zoherejwe kurasa zarekuye ibiturika bipima ibiro 250 maze bihamye igipimo bari baje guturitsa, ndetse aho baturikije bahagize umuyonga burundu kuko izi ndege zose zarekuriye ibiturika icyarimwe mu merekezo yose, cyane ko zari zanigabanyijeho amatsinda y'indege ebyiri zirangije zituritsa kuri buri ruhande rwa runo ruganda rukora intwaro zoherezwa muri OTAN. Bakimara kwaturitsa iturika ryarumvikanye rigera no kubari mu ndege za F-16 Fighting Falcon z'abanyamerika, maze zihita zitangira gutegura intwaro nziza zaremeye guhangana n'indege mu kirere. Ni mu gihe izi ndege zari kuri Missio nyuma yo kwisoza zahise zihunga zerekeza ku birindiro aho zaturutse, ariko umwaka zari zifite nuko zagendaga gake cyane ugereranyije n'izari zibakurikiye z'abanyamerika zarimo zibashyira mu gipimo zitonze ngo zivugane umwanzi. Abapilote bari batwaye indege z'abanyamerika batangiye gutegura misile ziraswa mu kirere zikanarasirwa mu kirere zo mu bwoko bwa AIM-120 missile. Batangira gushyira mu bipimo indege za Serbia bakoresheje ikoranabuhanga rya HUD head up display. Bidatinze umwe mu batwaye indege z'abanyamerika yanakanze buto irasa misile ku ndege yari yamaze kuba yashyira mu gipimo, maze rero misile yaka umuriro yerekeza ku ndege y'umwanzi. Ubwo ni indege ya Serbia, ni misile yo mu bwoko bwa AIM-120 AMRAAM zigenzurwa na radari ku gipimo nizijya zibabarira. Pilote Sirinaric, umwe mu batwaye indege 6 za Serbia zari zagabye igitero, arimo kureba mu kirere agenzura ko umunyamerika yamugezeho, ariko muri uwo mwanya atungurwa no kubona yakurikiwe n'igisasu kiri kwaka umuriro. Yahise atekereza ko ibyo bimurangiriyeho, ariko misile yaturikiye kuri mugenzi we bazanye kuri Missio wari utwaye indege bari bateganye iburyo bwe. Indege ihita iturika icikamo kabiri, ndetse ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro irakiragurumana. Indege 5 zisigaye mu zagabye igitero zahise zitangira kuburirana yuko iby'imikino byarangiye bari kuraswa umwe ku wundi namu. Izi ndege zari zisigaye mu gihe zarimo zihunga zatangiye kugurukira hafi y'ubutaka zigurukira mu misozi miremire hagati, zarimo zihungira mu bibaya ndetse n'imisozi y'ibihanamanga zerekeza aho zaturutse muri Bosnia. Zari zikiri mu matsinda y'indege ebyiri isi byari itwaye na Sirinaric kuko mugenzi we yari amaze kuba yaraswe. Uyu warimo ahunga ari umwe mu gihunga cyinshi, arebye inyuma ye abona indege y'umunyamerika imugeze bubi neza imuri inyuma iri kumushyira mu gipimo yitonze. Umunyamerika nawe yahise arasa misile yo mu bwoko bwa AIM-9 Sidewinder, zimwe zikurikirana ubushyuhe bwa moteri y'indege. Iyi misile rero yaje yerekeza kuri moteri y'indege ya Sirinaric ishaka kuyituritsa, ariko Sirinaric akibona ko arashweho misile yamanuye indege hafi y'ubutaka. Mu gukwepana na misile atangira kuzengurutsa indege mu nsinga hagati z'umuriro w'amashanyarazi. Kubw'amahirwe misile iturikira muri izo nsinga, ariko iryo turika ryabaye nk'irihungabanya igice cy'inyuma cy'indege ya Sirinaric, ariko ntibyayibuza kuba yaguruka. Ariko nubwo yagumye mu kirere iri kuguruka nta kundi gukwepa ari gishoboye kuko yari yangiritse bihagije.
ndetse igihe yajyaga kubibwira abari ku birindiro yasanze ari gukora ubusa kuko udukoresho tw'itumanaho twari twangiritse. Nguko uko indege ya Serbia yisanze yonyine mu kirere cy'umwanzi kandi yanangiritse birenze ibihagije. Serbia wari utwaye iyi ndege yari abizi neza ko agiye kuraswaho indi misile kuko nubwo yari amaze kuba yarokoka iya mbere n'ubundi umunyamerika yari akimuri inyuma. Mu guhindukira areba inyuma yatunguwe no kubona indege y'abanyamerika F-16 Fighting Falcon ihinduye amerekezo iretse kuba yamukurikira. Tugarutse kuri indi tsinda ry'izindi ndege ebyiri zari zahunze ukwazo zarimo zigurukira ku muvuduko wazo wa nyuma ushoboka zihungira mu bibaya, ariko abapilote bazo bakomeza guhamagara Serbia ku byombo bamubuze. Gusa ariko hafi yabo hari indege y'imijyi y'abanyamerika yari yabometse ari nako ibashyira mu gipimo kandi ubwo nta mwanya uciyemo umunyamerika yarashe misile yo mu bwoko bwa AMRAAM yoherezwa guturitsa icyashyizwe mu gipimo n'iyi ndege nyine ya F-16 Fighting Falcon. Umwe mu batwaye indege ziri guhunga witwa Mikilevich yarimo areba hirya no hino areba niba yakurikiwe, yumvise iturika yari ya misile imaze kuba yaraswa ihamije mugenzi we bari kumwe mu itsinda bahunga. Indege mugenzi we yarimo imaze kuba yaraswa yahanutse bucumu irashwanyuka burundu, ndetse nawe yahise abwira abandi ko umunyamerika mugeze bubi. Yatangiye gukatisha indege ahunga mu gihe umunyamerika we yarimo yitegura gukanda buto irasa indi misile ngo yivugane umwanzi wari umuri imbere. Ndetse bidatinze yarekuye iyo misile ihita ituritsa moteri y'indege ya Mikilevich yari atwaye. Indege yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro irakiragurumana guhera mu bice by'inyuma, umuriro ugenda werekeza mu bice by'imbere ari naho pilote yari yicaye. Mikilevich yahise atangira kuzamura indege hejuru mu kirere kure cyane nubwo harimo igurumana yewe n'umuriro wageze aho yari yicaye. Indege imaze kugera hejuru yakanze buto y'ubutabazi maze intebe yarimo ihita ishinguka mu ndege itumbagira mu kirere kure cyane, maze indege ihita iturika. Indege y'abanyamerika ihita imucaho yari mu mutaka kuko yari musoje tayari. Yahise yerekeza gushyira hasi izindi ndege ebyiri zari zisigaye zari zahunze ukwazo. Wibuke ko izi ndege za Serbia zari ziri kugenda ku muvuduko muto cyane ugereranyije n'umuvuduko w'indege z'abanyamerika zarimo zibarasaho misile ziremereye cyane zaka umuriro. Amahirwe y'izi ndege ebyiri zari zisigaye rero nuko indege z'abanyamerika amavuta yarimo azishirana, ndetse iminota zari zisigaje yari mike cyane zikiri mu kirere ngo zisubire kongerwamo amavuta ku birindiro. Ndetse indege y'abanyamerika yari isigaje kuba yarasa inshuro imwe gusa maze amavuta agahita ayishirana. Indege ebyiri zarimo zihunga, imwe yari itwawe n'uwitwa Vukumilovich ari nawe wari uyoboye misiyo yo gutera ibi bisasu, indi itwawe n'uwitwa Zarich. Bose bari bafite ubwoba cyane ko bagenzi babo bari kumwe bari barashwe umwe ku wundi, ndetse n'abinyuma yabo indege y'abanyamerika tayari yari yabagezeho ndetse iri kwitegura kubarasaho ikimisile gishyushye mbere y'uko nayo amavuta yishirana. Umunyamerika inyuma yabo yarashe misile ya nyuma yari asigaranye iza yerekeza ku ndege ya Vukumilovich, maze nawe akora ibishoboka byose indege arimo agerageza kuyihungisha, ariko bisa nk'ibyabaye by'ubusa kuko misile yagumye kumwomeka maze iturika neza hafi y'ibaba ry'iburyo ku ndege yari atwaye, ariko iturika ntiryabashije guhungabanya iyo ndege. Mu gihe Vukumilovich yarebaga inyuma ngo arebe niba yongeye kuba yaraswe indi misile, yabonye indege y'abanyamerika ikata igiye kongerwamo amavuta. Vukumilovich na mugenzi we batangiye kubwirana ko barokotse urw'uyu munsi, ibyishimo birabarenga. Nubwo bari muri ibyo ariko igisirikare cya OTAN cyahise cyohereza izindi ndege z'intambara z'imijyi ebyiri z'abanyamerika zo mu bwoko bwa F-16 Fighting Falcons. Vukumilovich areba inyuma yatunguwe no kubona azengurutswe n'izindi ndege ebyiri za F-16 Fighting Falcons n'ubundi zari zabahagamye kare, nyamara yari akiri mu byishimo by'uko yabashije kuba yarokoka. Indege ebyiri zari zisigaye zarongeye ziguruka zihungira mu bice by'ibibaya nk'uko zari zahoze zibikora kare, zigurukira hafi y'ubutaka zenda gukora neza ku bushorishori bw'ibiti hagati mu misozi miremire cyane. Ariko nubwo ibyo zabikoze n'ubundi indege z'abanyamerika zagumye kubomeka, ndetse byageze naho Vukumilovich abona ko nta bundi buryo busigaye bwo kuba bacika indege y'umunyamerika, maze Vukumilovich yigira inama y'ubusazi abwira mugenzi we ati wowe nkurikira. Vukumilovich yerekeje indege ku musozi wari imbere ye yafatiyeho ku muvuduko we wa nyuma. Zarich nawe aramukurikira. Bari bapanze kwerekeza indege barimo imbere yabo ku muvuduko wo hejuru bameze nk'abagiye kugonga umusozi wari imbere yabo, ariko bamara kusatira cyane bagahita bararamisha indege bwangu, maze indege z'abanyamerika zabakurikiye kubera umuvuduko ziba ziri kugenderaho munini cyane zo zigahita zigonga umusozi nyine. Dore uko byagenze, indege zasatiriye umusozi maze zihita zizamuka mu kirere gitaraganya.
ariko indege yazarikiwe ntabwo yabashije kuba yabikora kubera imbaraga za rukuruzi z'isi ibyitwa gravitational force. Amababa y'indege yari arimo yikubye ku musozi maze indege ihita iturika ibushwangi, ndetse nta nubwo byakunze ko abasha kuba yakanda buto y'ubutabazi ngo ahungire mu mutaka kuko indege yari imaze kuba yakwikuba ku butaka. F-16 Fighting Falcon, indege z'abanyamerika zo zari zaryohewe na Missio zahawe, zahise zikurikira Vukumirovich wari uziri imbere. Nawe rero yamanuye indege atangira kuyihungishiriza mu misozi y'ibihanamanga, ariko n'ubundi yari yamaze kuba yashyirwa mu gipimo. Umunyamerika yarashe misile iza yerekeza ku ndege ya Vukumirovich, iturikira ku murizo wayo neza, maze indege ibura control itangira kwicurika yicurukura mu kirere, ndetse yahise akanda buto y'ubutabazi maze atumbagira mu kirere mu mutaka. Ariko kubera ukuntu indege yarimo igurukira hafi y'ubutaka n'ubundi bisa nkaho nubwo akanze buto y'ubutabazi akagurukira mu mutaka n'ubundi nta kintu kinini byari bimaze. Indege yahise yisekura ku butaka iraturika, pilote wayo mu mutaka nawe ahita ahanuka mu muriro w'iturika ry'iyo ndege ye. Muri uwo mwanya indege z'abanyamerika zahawe amabwiriza yo gukurikira indi ndege yari igaragaye bitunguranye kuri radari, yarimo nayo rero iri kugerageza kugurukira hafi y'ubutaka. Ni ya ndege yari yasigaye ya Serenity. Iyi ndege n'ubundi yari yamaze no kwangirika bihagije ngo bwayihanuke butosha, ariko Serenity yarimo ayirwaza ngo arebe ko yayicyura ikabasha kuba yamurukura rwa none. Ari muri ibyo umunyamerika mu ndege nziza igezweho yo mu bwoko bwa F-16 Fighting Falcon yahise amukatira imbere aramwiyereka. Serenity nawe itazamura indege mu kirere ngo abashe kuba yakanda buto y'ubutabazi amanukire mu mutaka, byibura we abashe kuba yarokoka mbere yuko araswaho misiri iremereye cyane. F-16 Falcon y'abanyamerika yaramusatiriye arimo ahunga ngo acike, maze imugeza impande igenda ku muvuduko ungana neza nk'uwe, indege zirategana. Serenity yarebye umunyamerika uje kumwivugana, umunyamerika nawe aramwitegereza, maze umunyamerika aterera isari Serenity maze ahita akatisha indege arigendera niyamurasa. Nguko uko indege 6 zari zoherejwe kuri misiyo yo guturitsa uruganda rukora intwaro zoherezwa mu bihugu bya OTAN, zose zashyizwe hasi n'indege z'abanyamerika 2 gusa zo mu bwoko bwa F-16 Falcons, maze mu ndege 6 zose zari zagabye igitero hakarukokamo indege imwe gusa. Serenity avuga ko atigeze arakarira abapiloti b'abanyamerika nubwo barashe bagenzi be, avuga ko nk'uko yakoze ibye byari inshingano, rero akavuga ko n'abanyamerika nabo bari bahawe inshingano yo kubahiga nyine. Ibi ni ibyabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994, ndetse iki ni igikorwa cya gisirikare cyahawe izina rya Banner Incident, akaba ariyo misiyo ya mbere yakozwe n'igisirikare cy'umuryango wa OTAN mu mateka yawo yose. Robert Reba wari utwaye indege y'abanyamerika yahawe inyenyeri 3 z'ubutwari kubw'akazi gakomeye yari yakoze, kuko niwe wahanuye indege zigera kuri 3 zose z'umwanzi akazihanura ari umwe. Naho mugenzi we bari kumwe nawe yahawe imidari w'ishimwe nk'umusirikare wakoze ibidasanzwe kuri misiyo yari yatumweho. Washimye ibyo nkora ushobora kuba wankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Nkoresha amazina ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere rero wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.